Manang Bianang! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Kapadasan man ni Cab sa trusing, sana po na nagantin tayo drama. Dito'y drama ama ng Bianang, ken YouTube channel Jena Almoite drama. Ngam sakbay ti amin, makablawang pa da Marjorie Clemente, kasama iti Kabang family, Reyes kan Lasarte family, dita Narvacan, Ilocos Sur, from Imelda Kabang, dita Jordan. Kastiman ti kunani Kab sa trusing, dir Manang Bianang, ti pagtarayan ti istorya kakayat ko pa'y drama ken kakat may papaniti baak kakabsat ko. Idi ka bubingan na awanesam na amakinobyo, nga may dibimakatan, sala nakalagip nga agpaaram. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Adda na banglo, ananang? Da kayo di na banglo? Nay, saan mag? Jak to pa'y nagdigos iti duwang aldaw. Nabanglo akit din. Kasino nga rod nga di na banglo? Jak amo Ay, ni Antim siguro, takalkalpas na nagdigos. Rumwarak pa, Manang Ruseng. Kaanakan silay. Nay, papanam kat nagpudot ti darang ti inay. Ay kwa, adala mapang kugatangan ijay ili. Mamalumanak siguro nga agawid. Tagpasyarak B8. Sige, mapanakon. Ni, nagseksimot ni Auntie Miling, nanang. Wan nga rod, nakapalda iti medyo nakiting, kan naka-make up. Kan nakapinggol pa'y iti dua. Itaman pa'y akas diti postura ni Auntie, nanang. Ay katrip na siguro mo't at agpostura iti kasjay. Makapaikaw at talaga ni Auntie Ay, saan mo ta sigod nga minakas dyan, Auntie? Naglos siyang tupay nga agbadbado no kwa. Kat mayat masursurunan nga urnusan ti bagina, nang runak at balasang. No kaano abimakot, sana la masursuro tagdala nanang. Idi pa'y Ang adapay lang at plano na makiasawa mat. Ay na, di na kayat ti makiasawa day jayon. Nagbakbakit nga rod abalasang. No adda plano na, di pa'y lakuma. Iso ajak pa dyan, ang makiasawa pa'y ni Anteng. Welcome to Jena Almoite Drama. Anyat si dain nyo, Nana Miling. Madamdama akton amangan. Tulungan ka pa'y lang agiserve iti makan diti pakanan nyo, Ellen. Ala, nakababainan kada kayo, Nana. Tunggal umay kayo dito'y. Tumultulong kayo nga agiserve iti makan. Ay na, awam mo sabsabali. Agagayam tayo mo't, Ellen. Aywan, ayan tay kabsa mo. Diyak mo makita diti pakanan nyo. Adda di tabalay, Nana. Numaboring nga agis tambay dito'y pakanan, agawid di tabalay nga agbuya iti TV. Naimbag ano na nganan? Saan pa'y nga rod? Inakto ituludan iti kanan na no awan aramida. Ay, no kaya mo siya kundi mapan mangitulod iti kanan na di tabalayo, Ellen. Ha? Ala, saan nun? Kababain, Nana. Di ka kadi agbabain. Takanayo na mga umay dito'y. Apay, di ka pala na iruam kanyak. Alayag mo ti kanan nanta itulod ko di tabalayo, Ellen. Anyat ko Roro. Agbuy-buya iti TV, Nana. Inyagan kay ti kanam. Matoy mangangkan. Danggayan kan amangan. Tain nalakmutan ti kana ditoy. Tapno da kasangom amangan. Agyamanak, Nana. Sumrek ka, Agyamanak. Ala, umay kang harudon tamangan tan Roro. Ingkag bugon. Sige, Nana. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Agsapsapulak nga rod iti katulungak ang mga sikasukin ni Manong ko aruro, Nana. Tapasaray busy akmet ngamin dito'y pakanan no kwa. Apay, agpaasikaso pay lang. Ayan, imanong mo. Ay na, Nana. Saan pa'y unay anaimbag ni Manong ko? Iso masapul makatumar iti husto nga agas. Tanumaliwayan na ti agtumar, sumabali ti ugali na. Agad mabalinak mo't, Ellen. Bakantiak. Ha? Apay, kabailan nyo pa'y ayan, Nana.
Tay ngamin sapsapulog ket tay makalaba, makadalos ken makaluto meten Kabaulak mo nga ramidan dagitakot. Syaklatan, Ellen. Kababain mo't agpenpensyon kayo? Agkatulong kayo ki den? Ay na, saan mo't unay adakkel ti pensyon ko? Kan awam mararamida ki balay, makaburing. Sigurado kayo, nana? Wun ko na mo't danag mon aya. Agayam tanga road. Masyanak ngamin kan ka, friend. Iso akayat katulungan. Kaasi ka mo't. Awanan dagiti dadakkelyo akatulungam kuma. Ang mga sikaso iti kabsat mo. Ay, wan nga rod, nana. Nasapa kami mo't ngamin anaulila nga agkabsat. Sakas jay pa'y tinapasamak kinimanong ko. Nala, sana balay. Taada akto na kadwam, Ellen. Nay, papanam miling. Apay nga agim impake ka. Ay, nasaya at tadakan manang. Agtrabaho akon. Agpaayak kas babaunan iji balay tigayim ko. Anya, apay paylaang. At damot pensyon mo. Kurang pay ayaday jay aparaken ka. Ay, maburing ak nga nararamidan na manang. Iso akayat ko tagtrabaho. Bakit kan, miling? Saanan ang masapul nga agbannog ka? Narigat ti kasta trabaho. Kabaulak, manang. Di na ka di pa kadanagan. Kumusta nga tamot na anti miling itayan ti trabaho na nanang? Di magawawi dan di ti balay. Makumikom kano iti trabaho na. Inawagak itay. Naimbag ano sana marigatan ijay? Saan mo't kano tatultulungan ti gayem na kadagiti trabaho na. Nasingpet kano ti amo na. Tagayem na kano ngamin. Aya? Imbes nga ginanan tabumakuten. Ngam kay kaya napailatag bannog. Ngarod This drama is owned by Jena Almoite Drama. Mala, umay kan, tagbado kan, roro. Ha? Dinigos mo ni Manong, Nana Miling? Kapilitan atay sumot ti kayat na. Anya? Ni, kabailang mati agdigos asiksi ka, Manong. Ay, nagloko mat ni Manong. Mala, baybay amlatan, Ellen. Pagustuhan talatan no anya ti kaya na. Tano di mo pagustuhan, sumabali mo ti jar na. Agpasugnod no kwa. Anyan? Ay, pasensya amon ti kabsat ko, Nana. Wan, ayos laang kanyak dayta. Awan problema, Ellen. Ellen, agawid akmampay ije balay. Ay, katwan, Nana. Nabayag mat nga agpay so adi kay nagaw-awi dun. Ang sumurot ka no mo ni Roro. Kaya nakanutag pa siya ije balay. Ha? Amang ano anya ti aramidan na ijay, Nana. Siyak ti makamukan kwa na. Nasingpot mo't. Sigurado ka, Manong Ruro? Sumurot ka kin ni Nana Miling? Wan, Ellen. Maalangarod, alaam ti agas mo. Di mo liplipatan. Nanang, ape akas jay. Nagkaidamot daan ti kan lalaki akadwa na simangpot. Anya, ayanda. At dada ije silid ni auntie nanang. Kunana kabsat tibus na daychay. Nobyo nan samot. Apay ngayon nagabay na naturog iti kama na. Nobyo na nga tangag paiso. Wan! Nobyok ni Roro, manang. Ha? Awam mat siguro dakes na numakinobyo ak. Tabalasang akmet. Kan baro mo ni Roro. Aya, kunak ano awanan planom ang makiasawa kabagis. At dagaya man, manang. Tanariga mo tagmay maysa. Kan kayat kumo mapadasan ti biag da asawa na ah. Ay, kat adakan kaday ta miling. Ngam ubing mat nga adayo day di alalaki ngam sika. Kanya kuma.
Maya kede at apnoadan to mga iwan kanyak into nakapsuta kon. Manang. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Rumwartahan ta intag palilang igid ti karayan. Sige, honey. Mabitlang atay sa ganak ti balon tawan. Agbalon ta tanaimas ti mangan igid ti karayan. Agdi gusta pa'y aglangoy ta. Ay kuwan day talaga yam. Mabitlang nga ron isaganak dagiti balonan ta. Roro. Nanang, awan madlaw yung genobyo ni ante. Adda, saan unay amatagtagari sa laag sa uno kasarita ni Anteng. Wang nga ron. Nasing pa nga taday jay. Katwan siguro Kaslapas pasuro mo ni ante. No niya tibaga ni ante, wan latan ti isungsungbat na. Surutan na amin nga ibaga ni ante kankwana. ngam apay ngay amasapol nga ibaga na amin nga aramiden na. Apay, ubeng amasapol nga ibaga na amin nga aramiden jay nobyo na. Wan nga ron. Tao po! Tao po! Ni, anda tao nanang. Asino nga taday ta? Dito nga minti imbaga tinagdamagak abalay da na namiling, Manang. Aywan, ikit ko ni ante miling. Apay, asino da ka di? Da kami ti akim balay iti pagtrab-trabahuan na, Manang. Kat kabsat ko ti kadwa na anagawid. Kasta iya? Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Nana Miling, kat madanaganak. Di damo lang ngamin agawidan iti kabsat ko. Kani, amangan numaibos ti agas ni Manong Ruro. Basit lang ngamin jay binalunda nga agas na. Nukasta, agag-agas jay kabsat yo, madam. Wala na, adda ngamin diferensya ti panunot jay kabsat ko. Anya! Aglimpyo mo't kit di no makatumar iti agas na. Ngam no maliwayan na ti agagas, isuday jay. Ag-wild no kwa, tila ar-aramiden na. Kasta iya? Apay ngayon nagkasdya ti kabsat yu, ma'am. Bigla mo't latan ang nagkasjay, idi naggapoy jay Manila, Manang. Nagtrabaho ngaming idi ijay. Ngam idi nagawid, kasjay mo't tan. Mala, urayom nga rod idabiitan, ma'am. Tayawid munton jay kabsat mo. Taamangan no naibos nga agpayson ti agas na. Wen man nana, masapol amayawid ko itan ni Manong ko. Pasensya, Ellen, ngam jakon agsubling agtrabaho iji balayaw. Anya? Mapan kami kumainton bigat iji balayaw, tao may ko ipakada ti saan ko na pa nagtrabaho. Ngam, imay ka magaya man. Ket alaano kasta ti kayat yun, nana. Awan maaramidak. Maawatan kayo. Taamok akasapulan nyo ti inana. Ket nilang harod Manong ti kadwak nga agawid. Kunana mang agbati ka no dito'y Ellen. Ha? Anyat kuwaan na dito'y ngay. Roraw, si Kanti mangibagakan ni ading mo. Dito yakon nga agnad, Ellen. Bantayan nak ni Miling. Anya? Ay sana mabalin. Kababain. Agpaasikaso ka kat dito yan. Kababain. Agawid takit din, Manong. Manjak, dito yakon nga agnad, Ellen. Jak kahit apanawan ni Miling. Anya? Wen, Ellen. Kan ada pa'y rumbang ama-amwam. Ada nga min nagkinaawatan mi kan ni Ruro kat plano min tagden na. Ha? Nagkinaawatan? Ay ayatak ni Miling, ading. Kaya't kung asawaan ni Miling. Ay, por Diyos! Anya ka din day ta nga ibagbagayo, nana. Amoy mo't nga adda diferensya ti kabsat ko. Sigurado kayo, iti pangadeng nyo? Wen, Ellen. Limpyo mo ni Roro. Wen angam no maliwayan na ti agas na kat sumabali ti garaw na. Kat saan na ngamin aliw-liwayan tagtumar iti agas na Manong, kabailam ayat ag pamilya. Wen, di nakanumot baybayan ni Miling. Taripatuan na kano. Anya? Welcome to Jena Almoite Drama. Kabagis, saan ko akontraan ti desisyon mo? No kayat mo pa'y ti makiasawa,
suportaran da ka. Basta tay kumamo lalaki alimpyo ti pakiasawaam, ading ko. Saan aga po tagwapo kun ubing pay day di aruro, kat kaya temeten nga uray adda problema. Apay, anyat problema ayak ka ni Roro ka nasing pamat, Manang. Wen, nasingpet no nakatumar. Ngem no saan ka no makatumar iti agas na, agbaliw ti ugali na, kung ti kabsat na. Limpyo ni Roro, awan sa kina, saan abagtit? Nalimlimpyon sapay ngagpanonot ni Roro ngamda kayo aman nakibiyang. Ha? Ita lang agayatak ngamlap dandakpay. Anya kayo matan? Di daklamawatanin, Manang. Itala mapadasak ti agayat kan payat. Ngam kontra andak pay mat. Imbes sa suportaran dak kuma. Imbes sa maragsakan kayo takamawdyanan na at dan nobyok. Ngam sa amat. Ibagbagak laeng ti mabalin a mapasamak, ading ko. Para mutlaeng ken ka ti pampanunutek. Nangruna ket bakit kan. Nakapsot kan. Hustown! Tauran niya pa'y ti bagbagayaw. Jakto sinaan ni Roro. Ngamnay, awan karbangan niya amang papanaw kada kami dito'y balay. Tabalay dagiti dadakkel ta na ito'y. Isa balay tayo amin, Manang. Day, awan mo't mang papapanaw kun kamiling. Adaya. Kano nga'y papanawan da kaun tadan ni Roro akadwak. Ay, ala, no talaga asaan ka apabagbagaan, makaammo ka nga road miling. At least, naibagak ti side ko. Kat no bilang anyan to ti mapasamak iti masungad nga alaltaw. Awan to kumatipabpabasulam ading ko. Ta sa anak mo't anagkurang anang bagbagakan ka. Oh, adakan miling. Ada nagatang mga agas ko. Ay, awan nga rod, Roro. Kasano day tuyang ngay. Nakasara nga minti paggatangak ko maijay ili. Katay may sapi a paggatangan na ibus ka no ti istakda. Anya? Sapay saan ka anak katumar idi agsapa. Sa nabali. Okay aklat tamot. Awan mo't nagbaliw kanyak. Naimbaga na kon. Iso nga uradyak agtumar iti agasan miling. Ay sana mabalin di mo isardeng tagtumar, Roro. Sa paantan to nga rod ti mapan gumatang inton bigat. Kuyugan ka miling. Kat kumustan ti Riknam? Mayat mat. Awan mo't nasakit kanyak. Awan mo't nagbaliw. Okay laang miling. Awan problema. Manok! Pandesal! Siumay! Balot! Anya day jay. Addaglakla ko iti balot iti kastoy nga oras. Tengat rabin Pandesal! Umay kakiden, umunag ta di tabalayan, Roro. Nakpay na lang ako dito balot. Nanang! Bumangon ka dita. Ingkay tulungan niya ang mga nawa itinubyo na. Ha? Apay, anyat mapaspasamak. Sumsumron sa Genubyo na. Saan sa kanong amin ang nakatumar iti agas ni Roro? Kini, kas jay mutan. Tila kukuanan. Aglaklako mutan iti balbalot. Kas kada sumsumay nga ura mamalako na. Ay, dayto yun ti bagpagakot. Ala, kuyugan nak nga rod anak ko. Tamapanta iti ayanda. Roro! Wag subli ka dito! Napananan nga'y miling. Ay natin marayan. Sapay nagparta ka maray. Kuyugan nak mamanang kamatan tan Roro. Ay nabakbaketantan. Makamatan tapay aya. Nasakit titumeng kuno siya. Sile, sigaman timang kamak ka ni Roro. Darasam. Ay, nasakit ti pusong ko ante. Ang binula na ngamin. Kamuyo mo't nagbinula na kanayon nga agsakit ti tiyang ko. Ay, naruraya! Agsubli ka dito! Roro! This drama is owned by Jena Almoite Drama. Ladingitak na namiling. Ngamyawid ko ni manong ko. Napagtumar kon Ellen, okay manan ni Roro. Saan nana? Masapol ayawid ko tani. Delikado.
Dandani na uram ti may sa abalay, gapukan kwa na. Amangan no makadisgrasya ti kapsat ko, nana. Iso amasangpol abantayak anaimbag. Promise. Jakon liwaya na pagtumaran ti kabsat mo, Ellen. Ladingitak at talaga. Ngam saan amabalin ang maisina ti kapsat ko kanyak na namiling. Ha? Saan ngamin amabalin ang mga sawa ti kapsat ko? Takas jaykat nga rod ti kasasaad na. Ala, palupusa mo ni Ruro kabagis. Agag-agas ni Ruro. Kat masapol ang mabantayan anaimbag. Kan kanayon ti check up na. Iso ang masapol nga agnaid ijay balay. Pasensya kayo, nana. Ngam di tay ko man urayan adakdakas ti mapasamak. Basta yawid kon ti kabsat ko. Mayat kayo man, wano saan. Nanang, rimor na ang timiling. Mapan ka no di balay daruro. Talaga natangken ti ulo day jay nga antim. Anya paylat mapan nakuan ijay. Mailiw siguro ka ni Ruro Agsangsangit marimwar. Ay, una yun day jay nga antim. No kaano abim bakit, isumot ti panagbalin na asukin. Nay, asino ka? Sika, asino ka maet. Apeng adda ka diti balay da Ellen kan Ruro. Ulitagdak da Ellen, kapsat ko day dinanang da. Adda ka di masapul mo kadagiti ka anakak? Ay kwa, umayak lang ko maagpasyar. Kung nakamapanak di tapakanandang nakarikap mat. Wen, tanapan impa-check up ni Ellen ni Roro. Tasimrumanan, agwala-wala idirabi eh. Ay, kaasim nga rod Sumrak ka ba Ay wen, amamong dagiti ka anakak? Nobyok ni Roro, kabsat. Anya? Nobyaw? Apay? Di mo amaw nga da diferensya ti panunot di kalakak? Amok, kabsat, ngam limpyo mo, no makatumar. Iso na lang ta. Pinagsina na kami ni Ellen. Kontra ti relasyon may iti kabsat na. Takas jay kanong amin ti kasasaad ni Roro. Kituan mate, agpaiso timbagan ni Ellen. Ay na, awan maganab mo kiniruraw. Agkonsumisyon ka laang no isot makagasat mo. Sapay agkabil no sumraw. Datalaangan ti agayan ayat no kayat mo. Ha? Balo akon adeng. Oray damo tapay lang agkita akit. Agaramakken kan. Tamadlaw mate anasingput ka. Ken napintas ka. Agtal na ka man mat. Di na man rabakan kabsat. Saan man? Agpaysuti bagbagak. Saklaangan ti ayatam. Saan kat aje ka anakak? Sakayam ni Benito. Sika, anyat nagan mo? Miling tinagan ko. Mala, sumrek ka, miling. Ta ituloy taman ti agsarita di taunag. Umay ka, adeng. Welcome to Jena Almoite Drama. Addakan ka ba, guys? Manungal daw adi ka nagawawid dito'y balay. Napnapanam. Ken asino takadwam. Ay kwa. Darling ko manang. Ni Benito. Ha? Naimbag nga oras mo. Ipag. Ha? Kastamad. Ala, sumrag kayon. Manang. Tulagan tayon ti panagkasarmi kan ni Benito anya. Ha? Sigurado ka, Miling? Wen manang. Di ka madanagan ta nasingpet ka nagagat ni Benito. Kan kang runaan ti amin. Awan diferensya ti panuno na. Limpyo ni Benito, manang.
Idi damo medyo alangan na taamangan ko naknukas matla iti ex ti kabsat ko ti may kadwa a nobyo na. Nga ang bayat ti panaglabas ti aldaw na panagnakak ti kinasaya at natao. Nasingpet ti nagbalin abayaw ko ket kalpasan ti kasarda inyawidan ti bayaw ko ti kabsat ko iti lugar da. Ket nakitak no kasano ti kinaragsak ti kabsat ko iti sidong ti asawa na. Alakastan ti gayem mo Rosing. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jena Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tungkal maysa.